It is what it is. The dog and swan and one and one mahonguni, Richana Chivenda Music and Entertainment. So the Homo Robs on 4 o'clock. Namusi. Our Yabuna. Makhadzi will drop a brand new song. Makhadzi Tshikwama. Basongo videos over the luwana guy. Rinner Kodwana Gazarone. Aveka www.venrepradiostation.co.za. venrepradiostation.co.za. Awa download na 4 o'clock. Ruto waluhone ahuna zwimwe ndiri kodova pa upi munanaki unaka Tshikwama nabo gizara kana badra mateki okheruka nawo ziyafana as long as apa Tshikwama ni hone. So at 4 o'clock Venda Music and Entertainment rikuba nekeza Luimbo ro Makhadzi luswa. It's 4 o'clock na hapa kene video ka description 4 o'clock ndo bariko bebecheka link ya hone Makhadzi ari Tshikwama. Amdiwani Makhadzi wala venda digomba komba lasho ndi mini na rekodi bwa Makhadzi kazona na kuita zone zoko na zena interview ndo badisela yone mara abambi kupfiwa habo ngapo basika comment abajina ka comment bari buzori zwini bakomulisa nga Luimbo lo ndi zwifio ndiri Makhadzi Tshikwama 4 o'clock kala nga mose ndiyo ndo mulezi ndakula badisela zone abari ne duko sohana ndi mwana wa mahunguli ndiri twe Tshikwama Makhadzi ndidabudza zwinji ngalo nda